UEFA Champions League semi-final second leg khelani a Emirates Stadium Arsenal chuan anmi khwal Atletico Madrid khwal thathlin an lo thleng kumsom ni nuwa ni zana in khela wangin Arsenal in final an lut aggregate in khel pani belkhom minute za somre chungin he in khela hian goal thumchi achuok goal thumchi aluda achan chu team ni te hi Inventium team tlarnung nei tha team anni wangani Atletico khelmola anin kheltrumin Victor Gyökeres te Julian Alvarez ten penalty tangin goal an khung ve a heng goal ba ki first leka kan mulova second leka ero minute somli pangana first half top down che Bukayo Saka chuan goal ma nai ta utaka tangin goal a khunga Leandro Trossard ta sochu Ian Oblak kan lo dang ma se Saka tun thatna awangin Saka in goal a achantir Atletico Madrid in antlar nung anveng phui thale a Arsenal draw tum viau ma se Alexander Sorlo ta chance thatak te po Arsenal lamhian an lo dang theya Arsenal tlar nung Saliba le Gabriel te anin kopfu em awangin Arsenal hian kumsang ni le paruk nuwa avoi khatna tan UEFA Champions League ka final an lut hemi ma in khel mu nom tak tia soi thei Arsenal hianin tumenga mozat mai an lo ma chona chuti rwal chuan semi final an result ang renga lomna tur ero he chu tunai in khela an nei lo ti thei ani Arsenal manager Mikel Arteta chu ti hian din hun thataka ading me ka tuna alandan mangin Arsenal hi English Premier League le UEFA Champions League lama te champion turin chance thatak an nei me ka English Premier League ka hian khelzatin angta se Manchester City lam hian ne na changpo ni sela tun din huna chuan Arsenal lam din mun ni a thato zoka chungte ani awang chuan Arsenal hian English Premier League match li kheltur an lam ba ka te ne na an chang vek thei ani ngat chuan English Premier League no moi choi chungin UEFA Champions League no moin amwak don bok chuti line UEFA Champions League lama hian zanina semi-final second leg khel ani dona Allianz Arena Paris Saint-Germain chuan Bayern Munich an len chil don hein khela chaksok zoki Mikel Arteta le anaute Arsenal hian final an no ngak don ani Paris Saint-Germain le Bayern Munich inton masak trumin goal kwa aluta 5-4 in PSG an chak French club en kultu Luis Enrique chuan goal thum an khung atul tu asoi Barcelona le PSG tana treble champion ni thei Enrique chuan Bayern te ang ami balle ti mangpo tha em ma chon hi chuan a har sa thina first le ka khan goal li kan chua mason na tur kan nei ti na soi ka staff te hena chak turin goal engzat ge khung kan mamoti in ka zota anni chuan goal thum kan khunga ngai ti in lungrol takin an soya he hi ka pom dan ani attacking football mu nombik in mule lowin be se ro ti na soya PSG hian season masa kan Champions League no mo yan choya final Inter Milan chu 5-0 ngotin an sopa final khelna mun ka Allianz Arena ni in zanina he khel mola anin lan le dona Enrique chuan he khel mol hian hlimna tam tak min lo thlen to thina kan Champions League no moi masa berpo Allianz Arena nge kan choyani Bayern hian an fans tenen min lo muak don ti ka ria ma se ne na chang turin kan kal don ani ti in asoya zaninin khel anga hl om to tak zet ani football ngai nu tu te tan chuan zanindar som pati le chan vein khel turi en nom ro puibi kani tin asoi theyang Vincent Company chuan kanin khel en tura ticket nei sa vek to taksa chak tok lo kan omani chuan ina lo omse mi tho thang thatak ne na an ticket pero se Allianz Arena borok siam turin mishing fitlir kan mamoni ti in asoya Champions League semi-final second leg ani to a sikhatan phursa boka he wanghian companian an fans te chu borok sang tak ne na player te pui turin a beisei ani Bayern Munich in Bundesliga no moi an choi fel to a he wanghian an league match nu bera Heidenheim nen 3-3 in ne tok tumpo in Vincent Companian bultran thang player tamjok bencha athutir heti lai hian Hurricane Luis Diaz te Michael Olise te chu bench atangin an lut thawa masan in lan tam lo awangin fresh tak chungin Paris Saint-Germain an lo mi khwal thei dona
aggregate laba Paris Saint-Germain hi sang zokin UEFA Champions League no moi koltu anni bok awangin Bayern Munich in imbuat saina an nei tha Paris Saint-Germain boss Luis Enrique an league match nu nungbera a player nei thap atho chu pui big lova Ousmane Dembele coverage kheliale Marquinhos ta chu bench ada ma se an Miquel Laurent chu in anin ne to pui heta takhian Bayern in an lo na an neya PSG hi chu an la champion velowa French League One match thum khel tur la oma point rukin ma an hruaya ma se an nuai che lens nen an len ma chondo na wangin Enrique tan ngai tu tur dangala Enrique lung ngai na bel cha turin Paris Saint-Germain ni an that dan berin an lan thei don lova fullback thiam big le poimo Hakimi chu liam wangin a chol ri dona amun ruak azawang PSG hian AFCON line Hakimi hi an lo chhor thei lo to boka khati lai kan midfielder Warren Zaïre-Emery chu right back a chorani zanina po kumsom ni mi midfielder hian Hakimi mun ruak defender dinglam sir hi alu ale inarin chutian ni rualin liam dam kor Fabian Ruiz an midfield ron lo lum le to in Vitinha le John Neves tenen anin kop thei don ti na ani Paris Saint-Germain tan lungphan viu na tura lo PSG league match nung bera Dembele le Kvaratskhelia anin lan lo tluan traka Enrique League One aya Champions League ada chung nung zok ti achianga akum zona Champions League final lu ngai aduang German champion hian anram football thu nun viuma se Europa eng an anglova Champions League no moi an choi nun berpo sang ni som pakwa som ni season dai khani to in akara kumnga zet aliam to awangin Kamikuma treble champion an ni kha soivul chu ka hun to lova tun huna atakan lantira trul Tottenham Hotspur sa cham reilu tuka wanga aro puitur angaro puitok lova an soi Hurricane tan tunaya hun tha chuang lova English striker hian Bayern Munich tan UCL no moi achoya treble champion an ni ngat chon Ballon d'Or chu chiangsa ang hialin soingam ani Bayern tan hian Liverpool chu san fu tak Luis Diaz le Michael Olise te an la nei boka an player pathum tlarma moi thin tu te hi English Premier League kan mu than thiau te kha anni Ballon d'Or kol tu Ousmane Dembele chon Bayern khelmola goal khung tura an kal tur thua soya Paris Saint-Germain chon sikhatin ma ruai mek ma se goal khung bel an tum tur thua soi Ballon d'Or kol tu Dembele chon team pani hian attacking football khel nuam kan ti ve kan khel dan phung kan thlak ton lo goal nor nuam kan ti anni point nuam an ti game mu nom tak en turin in pe ro ti in asoya in khel mu nom pho chu an tum thua sei team pani in ton masaka French forward 10 goal ni akunga tun season in elna franga me som thum panga khela tongin goal som pariat khungin 308 goal tur tum som asiam sakto Akila lungpoi mo ber ero Kvaratskhelia ni in ani hian Georgian forward hian tun season a mesomli pathum akhela tangin goal som paret khung to in 308 goal tur chum kwa asiam saktoa UEFA Champions League bika mesom palir tangin goal som khunga 308 goal tur chumnga asiam sakto Paris Saint-Germain player zinga Champions League season kata goal khung member record siam turin goal khat chi mamo tu chu Kvaratskhelia ni in sang ni som ni pathum ni li season kan Zlatan Ibrahimovic suan season khata goal so makhunga Kvaratskhelia hian Zlatan record ti tuna ani rual me ka khum turin chans thatak aneya Paris Saint-Germain an khelain Kylian Mbappe Lionel Messi le Neymar Jr temme upo in Kvaratskhelia record siam thar Zlatan record avoni ruala hi an khum thei meulo ani kumsom ni mi France tlarma moitu desire do amu nom thina ani hian tun season a match som thum pasari a khela tangin goal som patni khungin 308 goal tur chum som sem sakto PSG hian midfielder Fabian Ruiz Vitinha le John Neves te an la nei bok awangin zaninin khel amu nom don ti achiang German champion in sikhat phursa ma se anbaru zovat vatan chaka club tam takin fixers tot lutuk an phun pui lain Bayern coach Vincent Kompany chuan in khel achak to thua soi
company chuan scan le khel vat fat kan chak to hle a Europa champion lion ni a Europa team traber kan mi khwal don ti na ni result chung nung zo kan la lova engpo thleng theiala ni ti in a soi heti Royal kan stadium hi danglam na thlen turin kan be seya he mun hi he club in thon thu ro pui tak tak alo ton to na mun ani tin PSG laka ma ni mol ngai atlo man du lo thu a soi Hurricane point first leg ka kan team patni in chance kan nei ton zak zaka apoi mo ber chu tu zokin nge an chance nei te chhor thei ti ani tin a soya mani khel mola khel tur kan ni a fans puina nen kan tumram kan thlen thei nge ka be sei ti in a soya first leg ka penalty manga goal khung tu Hurricane hian tun season a me somli pasari a khela tangin goal somnga pali zat khung to in 3 goal tur chum sari a siam sak to a Kein Klop turin Luis Diaz de Michael Olise te omin Diazian tun season a mes somli pasari a khela tangin goal somni par khung to in assist chum somni pakhat anei to a French forward Olise chuan mes somli pariata goal somni pakhat khungin assist voi somthum anei to thunga anni pathum lo support tur hian Kimmich Goretzka te ho an la oma midfielder ton hriat nei Musiala le Gnabry ten la omboka wangin zanina hian khoilama nge voksakhai kan bukang tipo soithiam har satak ani zanin in khel hian danglam deuna anei chu Arsenalina kumsomni nachia UEFA Champions League ka final an lu le na ani awangin Arsenal lo ngam to tu pani team anni awangin zanina chakzok zokian an in an theina sang tak mangin Arsenal machon an chak ngein arin ti khan khamichina kan football news su kan du tok le anga pathian thu ilongai thlang u Philippi bungli changli tangin lalpa a chuan lom fo ro u katile pek thinang lom ro u indo theizia mi zong zong hriat ni ro se lalpa chu an na ye enga ma mang ang su engkima tong trai le dilin lom thu hril tel zelin indu na de chu pathian hne na hriat tirin omzok ro se pathian ina thu kan chiarte kan zatan mal min som sak theu ro se amen tikhan football news bi kan du tok le anga football news a hian chip chiar taka hantar lan na hun a omlo thina wangin kan content te hi arei pera minute som panga borvela ti top ram kan tum thin don ani kan channel te minlo ngai lut saka minlo clear thina wangin lom thu ka soye in zawain hun man nuam vek ule